na Korea Asante kwa Asante editor na ne Asante wa ha woni asai time na me yenhia kwabro nya ye behia omuso miami nuapanim omanhene ya we bia obi amecha mu nuapanim me name omo se ya dubaje omo se one papa shi as omo yentafo mo valente to ya ba ene mo aka me ko bi ba sinna na ya adi trum de aba shi ze amafo misro opaki mu nya test ba say mum ne kure so papa shi de we was ya nya ni trinwi ene hu se o man so se na no ye kokko o man hene white no na se ni tiri woni nse papa shi aginya mo ata na ni ase da bi ne mo aka medwa pa o mo ya sakaka gogo ne mo aka medwa pa papa shi ni o man hene nse fruit of ade o ma ye na hande no 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 ansem so gitum se wo se wutimi wo bi se we me ya ne na se mo anyi ndum ya me wo se ni tinu na wagina na fata ba shi kure guni ba ri ba se mo anyi ndum ba njo ba ya bo ama ne kwa Asante na de o ma ye no no on fe ni name ana saa no mo ka me pesem do mo kokko no mo tu aguni so se onye obi nka bi ma ya bo ama onye very careful pa wa konta na ya Monday me bantem minim se na ya bo ama ka bi boa o ma hini o ya nkomo de moa o wo ye oya no wa yi wase atu dia ya no agwakwa anim na se ma de atudwa no ye nko ne pese mu ya won se awade on nkomodie wo awade me huro wo mo me mfa nche ya dwen mu sa nkomodie wo me huro wo ye nya sa no ma we ye ho bi pe nya de bia ne timi gu awade sa awade ne begu a agu dada nya de bia ne gu awade me ma me ne Asem Mpe Nipa mama wo wi ase me ne my girlfriend e ba me nche me ne hwe TV oba bia oba so a ne hwe movie bi oba e do e kama oba nzo e kama se me de me nam se me nka asa me kanfo nyame abode so se e ya gore ye nam e nam ikwaku muntie ne pa ai ma wafo ana se nipa na asem na to no mo pese o mu ja wade no wo mo pese o mu ja o ma wade o mu nya o ma wade ya e nam e na kwaku ye nam e nam utimi hu oba bi no akamfo no wu sa oba ide no ho fe na na enwa ba ya sabe asokoro mampom o yare ya owu ye enwa ba ya ye de ne betu TV koko kamen sika ma enuska ho fe ne ye kamfo no siso ampa se o yire tifia ene na de eyi eni kwa se o yire ne bufu e wo kwan bi so munti asem ne ye Sansu na oba bi so betima hu ba impo ye ne mema kwati mu bemba bi bema ye bema ofe wo brane onipa ana onya brane ko bema go e cute wo fe yes enti no ma bi ho no ma eni kwa se ekoya awade ekoya awaleguo ena kasa bi ho nso a hwe nipa ho ne te no hwe na koma na hwe ni situation asa na nkomo bu a wadi kwaku we de ni de kwa so kafra na de wa de ana atuafo se de ye ni ani buafunu so na start yo ana make se o de hwe o ukura kwa afom akobre ni fidi ye akrante o de aba mo ye aduane ka so oton wanton mo ye aduane ye didi kama no wi no se that ye hwe TV o de obu theater o mu di fufuo ni wie ye no mo ko try TV ho na adu theater o mo kwa de o manya TV we manya TV yo mo utida no bo so na hu se sugar daddy be treat you about na ko shopping mall jentade obi o mani skaza fato program na so ko no ko mintimi ni wachi oni se ko akoye meeting ni ade na afere oto o ba de nka wusi so a say ya unya sugar daddy bi se na nko treat you say ya na ye num de o be brebre o hia ne o be die che se o ko na fidi anyi na mamu ni hwe wagu na be ma se o ba afia nya wo kan ni nya no kore di be ma wusi su na ndi bia no wafa bi sa na ye ya wo so wasesem Matias ye pa o na mi tufu ansa na mababa jeje sa asem because it tells me tufu me ba o na de di kan yen sha de bi nso ye ka tuku a akante wo ye fu nkwan na akante wo manye tuku enye tuku tuku ye wakoto momoni bi momoni no nya mmiremire bi a wo wanya momoni kura na se wanya mmiremire kura na no san kwan so ede ba hwe nkwanfu bi ede nkwan san kwan na ede enti wo de nyame adom abrante ni sunsun fidie wakwafuo mu akonya kante
tina meka se me tufu se nkomo bi wo test obema na ne te no ana oba na ne te no ansa na wadi okay because obi wo no no anka se opani ba bi akodada okay ebi a oba no opani ba bi akodada e no de akofa sa asem no so eti wo ku akoma ha adwen na no na tra so many years no na nkomo bi wo tim se nka enu sa nkomo we enso ne bufu yi okay ada na sa nkomo na so okodi kwa kuma no me no tuai se wo fa oba no oba bia o compare what the be maybe compare no sa oba no ye be ma be very careful amwa the hian se o tu kwa kakra bia ja no ana se wuni ho ana oba kodwa na wo benya be ma bia na aye ne no ma bia fe na wo bia ba akohoma tio e ma ni bi mema bia ba akohoma de sese be ma ne ye bia waye okoye 7 press ana yate no wakoye sebi na ntwinam ni no mu nyina o na ntwinam kaka o twato no so no sebi akoye yi he toilet ya eye koyi a 7 pressure public authority kwansi ne yediko ba obi 7 pressure asa obekwa ye de beche ni ntinu sebi wajani kunu akoja na ho ama sanko ya ne bi ne omada ntide bia wo fa oba wo toilet so yeah o kwaku oba mani ni lie omane ne ntem ana se impokura no wanyi ni sika kwago jazo omane ne ntem ono so onza nyi ni sika duore no da za ibrahim yago na ayo no ma bebre wono mo ngafra ele friday jaze ase obekore ni pasa so na aka no obra jaze ye yiri furu mu ndo ye omo nya ne sa na ka do gina ntokon ke besu nga sasam ketwa da bi omo nya nsa wa na opeso de sha ofa sha omo nya nsa wo ko na ko sala emom wo ko tue sika wo no de bi ye de be cha wa no wenzidi oh go etimi sisa ene wenzidi hwe kwagoi mami ka se me nchira o se ya ti we so obi ni muda baba bi betima hu se lumba me yada no se de bi on ma fo ka se lumba me yada no omo ni musuban omo ni mubotom enso dinti me yada no ba bi ko ba o se no de ye o he o mo no TV so at least o mo no make sense and appearance efe do us baby grow on found na so ko ne wanzi ne de a kwa na je na ho ye o de se ya ni oh kwaku goeli wa ma obi na test no o he message yo o ze wajibidi do o jo jibidi na asema o kan ne me ai ko fisa pom o ze Wofa Lumba ye didi o eni o we free boko goeli enti ye pese ya kanyina ne se de asi ni de asi emom wo be ka bi no ana wo kofa bi no ye kyerɛw oba bi abefa ni bi abema o ye ni bebefo bi odi oba ba foforo e compare obi and be very careful we ni bebefo obi betimi de no market we bi abiti no ene nada de ye kan oba ne nkomo odi ye ne nyefe na mia ni kroni enyefe enti mpanifo sanfo ne kyerɛ ne nto aso okay sabe de wo kan wo kohye ba ma bi abu be ne tibeti a ntokwa mpada amfa ne nsankan ye oba ma bi wa wo mo pata kutiabo bi mama bi ni makutiabo pa asem obeka kire no wanka sa oduti babo dam enti oba ne de kofa sa asem yi baaye se won wo kunu se bebe ma ya aduane akwafuo ma ya aduane obi na anya ne sa wo me de bi asase mo me kam se kuma se ya wo be hu fie fefefe wo twama efie de mu ofie wo yi wo de ni kunu ni wanya o masa opa kom na nipa na otim no oba na otim no kobusa ne mu yi so wa hoto a okay kromo fe o ka mu tena de efi papa mu tena fe ne mmom no efi aye mono no komu kotie nsem ewom ne obia ne nya no obia etene kromo asikafo kwa most of them no obia bonakura obi wa bonakura wa sabi ni krom eto tena aye nkanya traffic we disu na fifire no what air condition mo but still ahokyere to hwe komu a bon se weekend no asese we didwa no de akɔhye na kura asumdue no te ho saa na mani be sote oba bi on pasam itu behwe na opɛ baabi a bɛma bi a sɛbe wabɔ no homɔde ne sɛ nananom ya emai omudi ye nananom memachi ekotena akura a sɛbe na ɛdan ni hɔ ɔmo an ekɔkyekyere akura no motena hɔ ekoyi ma mo ne enne ebi ateso aba pa na ene ye ne namafo no ti na me yetufu sɛ wo ye bɛma
now ko for ba no any bribe for the bema foforo twa mpo a be very careful etimi dia walja ye ba eno de ukohia bema bi asase obegina so because de me ye obi a no enya ofe ana bema no so ko kan se wo so me di wo ha fa na dachi bia no wo de wo mu ni adekum ni bo fu ba no koto de ne bodwe nyanya ncha don fa na nko etina kwa kuna mi tufu se sa kasa wi obi beka emfa bufu ma de bia meka so obi betuma ka che okwaku se wo ye kwase wo kon obefa so obeka obunfu ana obi betuma ka so ye kwase wo kon obefa so obeka obubefu e wo kon be so see atu se be previous ya che nipa bebre wa kwaku to me che nipa ni but obetuma say wo wa say you but the word was say no obi ana ka che no na so obi ka se wa say ya e kwa be so nkan ya da nya tebdidie because the corona here no yes soro ene ayi nyina no e ye kasa ba ko e wa say ko de ade de wa say o mu donation but obi be fan say ya tebdidie se wa ka chem say masai etide bia woni nipa bi de be very careful emom afutu ewom ne se wo fa wo ba na ne hwe tv ti se de hwe ne wo ba na e kasa ti na maka se hwe be makro na tenemom kasa bi wo ho ni kwa se wo ka oba na anya de ti se be ma ne se wo ja wade a be ma ne ko ba bia na oba no na kofa ba ye be bo afo ko anya be ma na so ja oba na se be ma na kasa ti ano ne no na se oba na kasa ne netia ba bi dada na dwi mu no kwa na opeso okọ because una di ka kofa ba mpani for say do de ahwe de ba fie no ona de wansan ba ye to ehwe tv dada ye di bi ehwe na be ma no cross support oba no because no aka akire ne se unya sugar daddy for na eboa wa bra bo anim no se akoso ya mpa edibe ma osisu na oni bia ofa bi sa na unso ko afedo eja fo na kire ne nto aso wan ko peja san komenti no enkomo bi wo ho a ye ni enkomo bi wo kunu ho a ye ni aso na de ne ehu ubetima kanfu obi kwaku ba be ma we wajibi do na lo ya na meka se be ma bi wo na kuti abo na dwene ho na o ma le ya kwaku mema ho uchia be ma bi Asem Mpe wo ne wo ba gina so mu di atema de be ma ne be kan a kire wo ba no ya chen wo ba de wo be ka se be kwaku ni ma de ya me hwe aso o te wo ba ne de na ase ehu how painful it is and no do ne de yan se wu kura be wu awu ase ye no yetimi tie ma nse mu no mu ka bia na ye hu a be blush na anya ya se o ba no fiti ya no kan ye wa nwene ho na we so ansa na ba wo dwene ho ndio ye ne do obi a wo dwene ho aka asem bia ne de ya o ba dwene ho se metim de aka nyina aba to ho ti se na wo kan garantie wonya na aba kan se ya kirem de a wo bete asa maame na o so obegya ne kunu ya ka maame so ogyae na papa no so ye bomofo nti da Obama no kwa afuom no ena oba na se o meto no obeba ne wayi ni no makọ eti papa ne kwa afuom Nyankopon boa ne ma ne kokum moa nya kantie nya wotwen ne ade no de be wansam no de baye ena oton obi na de aka so dwaye hoye no de bi ye nuhu twitwa kantie ne bi de ye nuhu na oba ne ofi a Asem Mpe go Nyankoye aboa na wena ohun se ni kunde nam na ba so aka se wo ko ya ka wo se wo be ko no dwa bi no de bi hu mega so mo beto diska ba wo diska nam de aka so wa hu na chigu jai mu obe so pake no ma se wo ko na we na wo de bi ye nu hu twitwa krante bi de fra nu hu obe wa na wo so wu ko na we na wo je wa ko dira kwa no ho na inti ka bi ba ena ne baba o ko ja ne kwan wo gina ka no ja mami ko mami o si fro me kwa hin wo na be gina ka mami no sma so apako no ma so chekura ndi anya ka ma no gina fe de o be gina ka so ko sa kantie nam ne nuhu na ne kru na ye no wanu nuhu se waka se wo ko ena kwa su ko gina ka ma ne mami na se de wo si koli akwa ne tire wo no wo na be gina ka mami ye be ka ko dwa to na so asesa no ma because of kantie nam mengamri bi so tia wo go me me se gamri bi so eti de pese akanyina ne se oba na sam na wo kaaye no na oba na ko wie sesa na wo so ka se be ma na ka bia chentu gya dia ene na wankasa wasam na o kan no wo na si ba bi
o kwa bi so enti wo na sesa nke kwa bi so no okudwa ato ase me na mkofa ba yo panifo madaro makoka ase bi ama me kuzu aka bi achem na ntwa ye enti se oba no si wo gyaye a ukohia ba ma bi asa wo oba no onye obiem because already why in the form why ne ketwa de oya ma unya kwagwadu mebi na no oba te na se o struggle emu odin wo ko na koso mesi ka wo bia na wo ba na udi dwaba na se yankamfo ya o because aboa kraman wo de ne kwafuo no anya ne chene chena mo nyambe kire cheno nyambe kire chena aboa no onje no kwaguna no ya analysis bi be ma ye adwuma na se oje 30 million yeah bosume ne nsa kan ne de 5 million ne yire ne ma ebi ko enu light otabe efiri mu a obosa ne ye be kapa ekura ne ye 5 million 5 million wono ntene lolo fa na ode ko adwuma na petrol a woto onti yo wa aboka wiska na wajinim oba na onye adwuma no agi mu more than this aba na nsa nyi wa ya bronsam kran san nye nyame ampata na dwo no ama oba nso ho asa aye she ni asa hwima fi asa hwima fi nsam tiri nyina o yiri show appreciation so me ba yale me kunu yiri o mama ni nyame ya because obi ba yare ni kunu enya oba na bread hospital oba ma no ko hwe no ohun no kora kwaku enya ize o mama nka se mi nkyere ma na bi hwe wo sikani bi won hwe ne ba na se fie ni wa DC MP bi no hwe ne ba MPO on hwe ne ba but yanka se bi obi oni bi ba se ne ba yare ara won keka ni mika wotu onfa won se oba kobo bi plan adwene kwa kobo besia because o de ba osovo ba be kwan fa so nya oba ye obi an ne life for the two years eti sikani bi hwe ne ba sikani bi hwe ne yire de omunim eti na mani bi compare say hey sugar daddy obi su ko sugar daddy ensamfo nko na sugar daddy na ka kire no wanya hui kwagunti we no hwema papa na nka nsamfo bia dabi papa na sama o kan ne adade oba na sa twa na wo say wo ja no oba be ma ni nifo obema ya no ya dabi waka anfo de se ni to so dabi oba de na me say dabi peche say asebu agbagu ya kan wo say we ya o de so say anya bibia we busa say ni wutu we wani kan nya se kan wo ba ta say ogwada ne ntokwa menka me kwaku Lumba wonu yire eto na yire down na so na o kasa se we sugar that 2 years they otida so pa bagwagu the way obesia wona ko to jai asem ne manika ekomo be to ema o nti bi di nkomo bia bi kwaku ti wenti manya nkomo bia ni baba ha nya de baba ema na de na ya too much kwaku ma menga asem chew sika she ebotom kwaku asem pese wa wuti asem ye nsa wonti o de mpese wa wuti sika she ebotom ne ma omo de ewu ekwa on be fa so on be yi omunim sika she be ma botom bia oba kan ba ekwa on be fa so on be yi omunim we ne wo fa ase pa na kan ase omunim oba se oba se sabe impredua se wukuru ya de ma na we dey e show ani a voice ne out next time no we no wana ade che oba ne tre amount but people don't know ba wukuru abaso ipo wukuru sex wukuru na ko ye nya feeling na but na baso no ba ma bia ne timi ko sun anim e ma oba nya atenka tell me yo akwa bi ni yiri no mo hwe TV oba ne bi na no sugar daddy de unya kura o unya be ma we skelen ko ati mo di ne here be ma de ko fa na me bresa be ma na no afia de o kan nya ne kuru di be ma uni ska mo fa bi asa da ti ska ma ho no wa se mo fa papa gogo wa de ele ya o wasi sugar daddy de unya sugar daddy de unya obesogu anu sa ya kama de ama akante nyina man so nwa no ena be ma ne se afia ne o kan nya ya no kole be ma de oni ska no fa bi asa unya ska afai aye no anu no enti me de kakra ma ya tiefo mu tie ne arefo mu we we ya futuo mo bi asa hwe bebia odi nkomo okọ kogia kola unu kutuo ma bebia odi nkomo fa because a normal kitikiti bi o itimi gwa wade masa be very careful ukun ye obibi abona baso na munya de moye no kwagwazem na di ho emema ye bro na ma ye 0548931931 05489319 no omna samoya we e ya adwene because oba na aka na se madi nim se sa no mote because emema ye fa ne sa wo de wo bofu se wu jai na no ya dodo wo de wo bofu se wu de wu jai okay hello hello Yaku we be telling us that moonlight asafu moonlight bibia boko yari adu ofa e ma de se nim se de omote nti wo de asem ne te say the idea is that man openya ka tempa
Oh. Na e bia na akantie na mda na ni si trete na wo ke pa ne ho. Well, ni ti ga da yo. O wi ye no o ka ta nya. Ti ma na wa ka wa ko di de da ati. oh, as of Mula partner, yes. Ah, hello. Yes, sir. Offensive was what Sante, Bibi Abogodi. Sir. Okay. Okay. Our forces are not here. Waka. Hello. I was a Namunya to more ba or mono. Be a banner some no kind. Madam didn't come at it out. Hello. Major Sopen, you can say. And you may come on the imitate him by a radio, Mamma, say you see a dear, yes, and I own. Yeah. I own say a mre. So Wiska, so Niska, so Wiska, a mre, so Niska, so I am re. And about money in Jamaica. And see, one and one I would take a crab, no, will be you, Babo. Go there, say. And name it a massipa and come up with a mutal. Okay. The Hello. Hello. Yes, sir. Over there to me. Kwaju. Yes. Yanko. Got over the same way. Kwaju say. Got over the same way. Na kwaju nyamia ya dada na uji nyamidia. Nyamina to me. Nipa udo wonto na nipa so a oyin oyamo omore ka se bi de ko ka ne ko ya si unye je e budi kokoro mo te ko ya si a e to so na ja okwan o ma na oda na ho akoko ana so oda me ho ai kokoro de mo le be na e de ka na be na ka no Got just space in an ordinary abeshim. I have mem no meaning so airport to Zabu Joseph. Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening, madam. Mpata pomwe. Radia ya dia do nanso Ya me adumo. Mpato na oba na sem no kan e dia ya gudie na be me afani serious. Na be man su di agro. Na be man su di agro. Mpata pe. Na be man su di agro no oba no mum na be fa si. Because we dey tell o na anu ukunu he TV. Said ye ni hia tie bia waje atum so ye ukunu. Ena o de ko ba se a sugar daddy for de wunye o mawale o. Se o mo so gu anu ani. Ena onu si mawura eye no kure. Unya sa ankofo no nti be ma so sisu na ni ska. Wa fa bia sa unya ska. Everybody ya semo. W. I'm say, yeah, my dear, yesterday, you can call some man can say, oh, me do, me pa. Adia pa na ore. Ya so adia so ajo. Na bia moya ye yo. Da budi ato ya ni bra pre. We kura wo ye. Na go so ball man ha. Oga se muruze chire uguru wajibi. Hello. Hello. Me aga me power panta. Hello. Good evening, Good evening, madam. But you are from Richard, because this is a combined group from Yamisha. I I've been doing that by parents of Mama and we can be time to really come from that to you said. Accident. I'm Da by Quaso. By Cabano. America, any love Jenny can and accident to what that by. I'm a traffic Side the bear no, da by side bear no. That by parents so opposite as a for J. Oh, go police belly hono. If I try, what trap police belly now?
Ofre pona musania. Usania ko Cindy's na ase usania basa foje. Usania ko Cindy's na baba tino na. Na say you turn ona. You Be a wana. If I tell them to come to you are home, why are there? You catch a Ghana police say, Omomo Monas in your house, on a fire service for so. Ebi a mube chicha no be kati baby and a jato baby. Sokoban Cindy's Junction, a whole area na me wo. Sokoban Cindy's Junction, Mr. Moa, Munko yo Momoa, Munko Madam, a hono, sa sharp care no speed or modem for an ordinary. Yes, a car can see any bine private car be at a Mujana no ordinary. Yes, Tradian Bossing you who it a police for Moa Honjo Centra, Munina Moben, Doom Centra, Moben, a Honjo Monko. That Munko Munkoyan and your friend, I am Kunkoyan, and then come where they are to my best, Matu. Hello, Hello, Wofa Lumba. Yeah. Oh, good evening. Good evening, sir. Oh, my dear man, I'm Casavita Kwansayo. Make sure program I check. Ima, TV. Ima, Yaminshla, Ima Yankuanim. Oh, you know what they are from Papa to you. No, man, they be a mopper, they are such. Sister, walking in our street, on when himself many in the on such a crew album now perform. While quiet can't quite be my moon, you now to one who said I did not catch a radio and we see, and after also I can be at you with you. Ana mema mesi akunde bi on person mo de we de be mema no gbo na mi pa ye no ba klo what the say di na ye so ye blame ye blame na ye ska ni ye jam we wa la lo ya ko fa bi mema mesi akunde de sa no mo ye nya mi jira hello bajo bi abogo de ya mi adun boko ye nko ye ju adwenjire Mike ni mangraso bogo okay, young queen. Them and I have you. One anime yard, young coach, Chichimu. I thought you won't say your car. Oh, Beman, you move one or so, dear warrior. And you babe, and your bar. Or Barno. And it's so bad, dear warrior, one and worker. One eye. One and worker. Shall no Belman of an obey. Oba ye bibia mfa ne ho de okwa be man de oso mfa ne ho oso no okwa fa be wo ni we ye bia nya ofe wonya hu sigada de no ana apediko ba bi to on de on cheda mfa so here some sincere say ka some ne kwa be man de have because on de ha ni nyina ne say wo oba na osate nkomo akan na anye de ndi wa mamu ya de na agina se wo di asem na oba ni gina so na oba so o kire se onifo di go na se be man ye de ye nko anim. And I'm saying Somba, you go to get three, no, let ham. Okay. What we are here. Okay. So, man, what no cost of all. Into one walk at one let ham. One one. Okay. We think I work with you. Okay. Okay, now, so qua, who will a how, and yeah. Okay. You can let you question our work. I say, Oyem so ba na ahye na opeso woko onse asem ye obi ya na oja wako nti oba na kasa na ahye na ofira ware ase yako oba de anytime dia wa ya ready so onya ware no be because of them you mpan foforo okay aha ti wo be man so na wo akwa boka eji be bo se be man no oba ate na wa wonim se da bi opare foforo no wa ya na adre so obekọ no de afa we so a se ne wo en ha obiem ebe how sa so wo boka Tefre. Okay. Or such as it's a sack of course they are. Obeso na nyane fe. Okay. Mato de na say hello. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening. Nze yakopa ndo bia boko. Awrade ayade na nso e. Na nyame ake me so ye pa. Yanko ye nimba. Ye show program ya de me me ye. Oze. Mene pa yene ne tega ne show program ye de pa. Nyame nshira. Na ma de sa na me ye yo winia. Oh, oye da so to njen.
or to mention it no quarter American. Yeah. And me my said you were jolly about the pardon. And my family more no meko. Sure, make way. Okay, only bibi, only bibi. So why do you have a mind and also channel? Okay, Yanko. I may say, last time I'm in the village to see I'm what I make a certificate party. Okay. Here one's man. Scanning more, Madame will be by us, you, Jimmy being to me and call me some compare Juman, compare 1 to 1 to Napisca, Cabana. My name wife in the Ayani. May buy a wife who points me, I am so, I equal. May buy a solo de Caca, and I now quite enough about. Okay. Oh, Minia. Who compared you my discover, you know? Compare Jimana, Jimana, this cannabis, you know, may say Niska or so could at the end of school. I'm a quiet Jimaba. May buy for the young point and chairman to Ali Kumpu, Debbie, may buy a several de Caca, and I now quite enough. I will him so come, Praho. I dear. And the Anna Mobile back pass now, maybe an hour who can try to listen. Why, you know, also I'm mobile and give it. A wife, you was so free. On so from France, Minami Kurukas. Hello. Yes, sir. I saw you. That you may know, them on the now down. And no, that's you know. them and I know Yado the Munya. Hello, what's soon this can offer Bisa? Wofa Papa Preco. We are there. Maybe a fool. But maybe a fool. Be a no yao. Yeah, and Cassadia Manual. I want to know ya. I know ya. Hello, last two callers. Hello. International mine, no. Fantastic call me kuma let aka Ogolo Bam Sampa Jaman of this street. Allah Sampa Funyine to Yanko. Yo, Mamencia Sompa TV, I feel Funyana more on a more Asima Basso. As we got in a year, Casana Diadi, Ogolo Bam, or Phyllis, what you say, Ogeli. Or more Asamaya Dini, then Jamaica and say. A bar, Bema, Etin, Nimfife, Epigenamudi. That more TV, I did this one of us say, hey, together with the union, yet. And the man says, it come out there yet. And a Bebano so dinner home, a woman goes through a man, boy, say, bam. Oh, I no crack. Now, about the only the best, I don't know, young pop to Beba with the mouse, so I would then. Was a bear, my dear, was a bear, my dear, so in this car. Would you? I'm going to after humble, we are more sequa. We are Tamasama or what I'm with them, the lawyer, Cobo, Union. Yamisha, many bearman and Winsibon. Was it? I see if you are made if you are Yamisha. Now, can the no one know? To Bema who's on this can offer be the only scan offer Papa Preco. Hello. Last caller. Hello. Hello. Yeah. Yes, the ambassador to say. Tomorrow. And there are the young queen. Last caller. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Not to say. Yamia do na mo say. Obadi ayi ade young queen. I just say oba na kasa mo dia anko yi. Okay. Tell anko yi ne say oni ukuro to private TV na kaja say together the same mu dia na eye dia. Ya ta ko ne nye o dia te ne wo ne nye. Yeah. Okay, ya ta on kasa to be ma so me ka say ya o kan ye na mu. Be mani. Yo be timia. Na se be ma. Was a bear, my dear? Was a bear, my dear? Only scarf for Bisa. Nanya scarf for Papa Bro. I am busy. Every year, Papa, way for Papa. We are the area, Ketway, we will be able to do. What was this sugar daddy there? Yeah.
Also whiskey obeso agu ano kama. Now furu as he said was starting this crowd. The yira see us afia ne aka nyina ye no kore. Unya sugar daddy dia ebeboa opa. Nti be ma hunu se wonni bia. Na wa fa bi sa unya bia na wa fa papa prego. Eze ye bola. Brady Jacob. I was a very good computer said that the Brava, any or Abra. Anybody knew. Me pese me give him all the fluency. And now I'm not here, but this is some task. Me don't see some show ourselves. But the papa, and the better Yamame. And nothing, and I'm a task, and I'm a enterprise. Task, no, size is better open. 60 by 120, 60 by 60, polish, and a rustic. 40 by 40, polish, unpolished, and a rustic. The Bible is a 45 enterprise. Now, love task, 30 by 60. 25 by 40 and so many people what's your floor so 30 by 30 sizes in your desire who do be away panel who may be the band of is na who was the water closet who do be kitchen sinks and the taps who do be washroom basin and the cabinet and the Turkish doors papa who go to ofin na no a comfortable to we answer 25 enterprise now be so the some focus enterprise the market magazine and celebrate the North Filling Station. I was saying, you are and a focus like enterprise. The lady has some different said, so blue is any half no for baby. So, pass for pardon him about this and to him to baby. So, we make a focus like enterprise. We have a more the and the network at the phone. The number is here. Let us send that as head. Number is 0245 28 34 58 and now says 0205 98 78 68. Now, course, I will say the Catholic Bank Enterprise. That's Papa. Any WC Papa headquarters number 1. 21st Clinic, Sciatica expert. Sciatica no nurse never to us and never will not see a say who teach ma and no any friend sciatica. Now it's me who to us say can say day would you baby na no na 21st Clinic by you ma pa wo mu yintia paso imagine wo Ghana any amono ne anyasem ketua wo mu gi international awards wo mu gi local awards na no so na wo mu the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ebi ni baby a this 21st Clinic in kwa wo mu dia bibidro ene besan ya no ma machine aka ya bia wotimi de konemo ma de pa wo ma gi di wo pa no sciatica ena stroke na so de kwa diabetes and hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540 311 311 0540 311 that's the 21st Clinic wo mo sciatica expert Sompa Achadie 2025 yabo Bible say nyame sompa pa ne say bi ko wunyanka ene ewusia mo enu ti na sompa 93.1 Kumasi Sompa 106.1 Techiman 90.7 Nkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra yakabo mu se bronye yebema ewusia ene ekrafo afiti na yenko ayeti agise wo beboaye enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyada da wonsan ehia enye ntade dada na emom de betime dia che amano ye mo fa meboa yen me fa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia abusuafo yafa ye wunsem na propose prepa obodu konkomu yenya kopon obeyiye wiye sompa achadie ekunafo ene enyanka ne so wo mu beti tete sika fatu ahomatufo iso 0598 559802 meeting mu bi 0598 559802 edia wo fieta 1 media Anasa Blessed Foster Branya Bosoni ni beboja trada na dia moteto ye no ye dia ma ekunafo yi mo amu ye bi afie twemu no emu adanse die die mo amu ni sompa achadie 2025 yabo na metesa wo ba se wo Canada na yesi ajabi abano so na so rudie okoye adwuma mesei hamafo enya gro jaye no hane de no ko sa express group for ya express group yes express
group obia na nya prayer man on it simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they'll take you there. Let's say a visit and I'll talk to Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany. Say Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, and they will assist you to write. Kumasi, Runabout, and crying, and let it pass like Tema, Community, Lashy Big Glass Listers, Sunyani, Silver House, our High Tamale, Ayama, Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices, our Brave, telephone 055550067 and 0249 00048. Yamma Fisher, Ohinini Adazwa Ministries, on the Women of Faith, Reyes second annual national conference. Yede Bremo, Wonim say, Odaseni Wofa Brano, I was also about Papa, and Nontina, Ohinini, what she said, Jumedi say, they are talking in Prenumi, Sujedianamo, Naso Abapa, Asem Mpe Nipa, my time of fruitfulness. Ye Eddie Free John chapter 15, verse 5, Afenso Genesis chapter 1, verse 28. Basso Memenda 8th November 2025. And Mopano so pepe. Yeshiemu KNUST Great Hall. Kumase Yatso Safre Akasa Mafo. Apostle General Moses Osei. Voice of our ministry Techiman. Minister IBJ. Minister Audrey Ejapon. Enna Prophet Amofa Entry Henry. Ajumtufa Pabna Nyamengusra Ewamuso. Ebini PSA Esa. Wane Bonyo Mentiasie. Afe Sorry, Jumtini, Ponsan. Women of faith, the Lord is so a victorious banner. Eradisha and Sabo Crosso. Say ya wona woshe. Sikasam Eduma say it to Dianamo. Or Hinini Adazwa Ministry, Sompa TV, Kumase, Jumedi, Ebola. So congratulations to you and everybody that won the bonus ticket. Okay. Yes, we hope that next year you get on the luckiest again and win bigger than you won this time. Okay. So congratulations. Yes. Wow. From the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Lucky's everywhere for everyone, yeah. Lucky's everywhere for everyone, yeah. Money we define every day. You are here, moving in our midst. See the worship session, can you be November 28th November, Efiada, and 29th November, Womenda, and Obano no Ashas. God of Possibility Prayer Festival. I mean, God of Possibility Prayer Festival. I'm Paye Bika, Asem Mpe Nipa, or say escape for thy life. Galio, Gami, Mua Boniform, which I Chilamo, Namu, Woman, Namu, Krabi, Mumro, Namubanyam Quadia, Amamokra, November, Pibokesi, Ekosu, Sita Worship Center, Afrobida Kessin, Atumakopodia, Abamansina Hospital, Shia, Nakupodi for dinner yet to my city, Nukusu dinner yet to my Bishop, Alpha Sakiko, now when you told me in a dome, so I'm a 1 year crown, not Joe, Atom to forever, Minister Josto Ahi, Joshua Bono, and the Sida, Atom to Fonina, out of forever friend, 055 700 0367 Anna 055 730 9080 Crown Quakinti, Mentinati, Brebi. We make a miracle walk, promise, but I got the name.
Sir, and some is you. And some is papa. Sabe, who's a bama be a kumobanyon one. Call back up from say, how. I get ready so on the food, and then I know you have me a hoku. Go on in a crowd, dear. I will not dear says here. All Bobby Castle better, my radio, I don't know. Obiso better, or man 12 million. Was the devil, me, you of ye. Menena, there be a dim room, Tassa. In Dinamania, we are Mamma Corinne stand with Philime. O drew Fianos Archer of us and the men are Mayadiano. Why, yeah, what did you come out here using? Why I did now move here. Obi move your way, you so dear grow. That will carry out your bema. I didn't win a mobile. On count on to the that ever can see me. You two for Padia, and my Mamma Kuma Jata. And a Makuma ye Sabi Ujain. And into ye two for the near two from country, your massa summer. APF one no. I catch her be very careful. Mimi say, Mamma, why you? Yeah, not quite years a woman. Not quite cook as Mamma Yankasa. And the Chroma may can't remember and summer warm with him in Piabonteno, a dorsal pa. Because Bema or Babet Macassa much or Bema, Sana Bema, Bevoisa, dear out no, let us have some men. And until we are Bana Wuchi, was in your bay of Frey, won't be fancy because of your officer or your bar. By young kind of cresse, and your Casabia, the catcher of Bema and anything. Did not make us as a master, and my winning gunner for Mano, do any medasa. Go good to a master to can and some of the below, and Bezo Beha, Emily Canisa, and some more who. Gwagwana ya sichiro bi aka no kore de akire no na yenyina ya ko akoani ene MPP for chairman bi watima didi atema de awura pagya fiem na Ghana ya hwani amfie ne yansi foma ho ohia ni mobo nse bia se betafra cha adoma so ne so e de ono nko ane dom no be sengofu bibiri chance a entimi empagya o mo biem e wo se sichiro mo ka kire mo na ye konkoye nim na no MPP fo nyina kohia wonim sebe wo munse mu hu na mo die politics ni mo acha ebi kasa tie bi ebi yese tie bi ye kan MPP na be wi manhia ensama abronye kan afa papa azu ayi woi me bo abaso ni abaye no yifiri so na minim nkomo wie na kwaku asema me na wo kan MPP nyina ye kan ko wie omampanyini kofo abobo ano na wanim se MPP fo ni bi ni mamfa bu amma no a no ma hyehye ne ma adwiregu na papa yi do wo no MPP no mfre meeting no mto nsafre no ko gina mu kasa kire ne ma MPP ne omo hia ebe ma MPP na sa asori bi mse ndisi fo na ni abre yesi ebetena ikira ache yesi omu wie ya enyi obi anga sasa abronye timenya gas kacho mampanyi kufozo nkana no ntum ne o kananya ne kwana ama doctor panyini bi betna radio so interview no ka se abronya akwa akire MPP ne sabi mampanyi kufo no kora na ye friends na nado na odi na chi na ne penso na mu be ye do ko da kufo kufo teso na ni minister na yi no so die ntina ono aba ma wanya mu ayedu a mampanyi ne kire wadi mampanyi pen kire wade e bebo ama party na tima hodu wona motima kwakomani anya chama untumi ne kasa nya regional chairman eho regional chairman ne kasa untumi ebono regional chairman na wo kan kire gofo akosha ato ne se sesen de na esi na kwa na de mama ne chance a abronya atima pia be kansemi yengotie nkire sa doctor ne so se wa man kwa man anka senti akofo kwaku doctor anane kwaku yenkona ensama abronye kan afa papa we hu no Richard man bibia ni apart from Sompa minister ukọ nunya unko school term the difference between me no Richard and say we are cromfo be minister ukọ no who was apart from that unko school term time na medical doctor na wrong president na the man cromfo nu boni na panye na wrong cromfo mo to get that
How can you just sit on internet and say Dr. Richard Anani with all the credibility wa wo bi panie kunu emphatic statement wa bokro no emphatic statement Richard Anani sebio wama nkofo dubone wa prescribe is dubone ama nipa bia no mewu emphatic statement again how did we get here your politics near your party back on your womb papa we better TV so when the boy we atem one can be ntwibo we osi impenifo na akosia ana se woni anya adwuko a se woni kofo kwa kasa no enye enti eyedan na abronye okasama ba wo miana na yire how why is this possible Kagu mase dumia me mark neasie no abronye na o kasetia eye omampanyini kofo abronye na edi mampanyini kofo atemache se Dr. Anane koka bia abronye person sanche Dr. Anane se wa wo pane bone ekunkum ni pa onka na nontum chese wo kan se ne wo evidence wo awufu a o matimawu out of politics abronye wu kwakwena ano de me wo bi ka but dingomo se menka sam wiesu no wadi ngomo de kwaku media masam keto bi na me ka kira abronye eburu disi mommo na mane so Wofa Lumba na me kan me be me wiase nya me priority ni se me fira pagya fiem na mampanyin kofo ho no ofiri ne nana ne me ye fie ye nim tokwako ye penkwase asem se wafa na foforo ho de kwa me nko akora me hia na mebo no me country ni street me mfa ndoje wanyai se agimi no a wagimi wa MPP mu no aba wo me anka nkire no a wose ba wo me achi no odi wo ba wo me na de da chigo ojo ono kura ko mampanyin nanim no wo chia na obu nkotode MPP nani monyam nyina kofo na ade akura wo besine ke ehemu mu bia so ange edimi modi mba bia ye fie de yete nkwase asem asesa na mpese mka kire no kofo na nim nyansa ne nananom ya gimi sa na abronya me pese mka kire so wo de sa gimi ya akoso a ye be hia already ase ye be prepare ya ho ne go police station simple so when MPP na ma usika no wagimi ne se bo odam tebo no wa no se roba anane na wunzua nyansa unye kurase ni nche wo bia ndisa gimi no onyai media ndie ma amase mi betufo because aye fie ntokwa sa na media memene ono ne beka ye ubetim dia ya MPP ni bia nya mampanyini kofo se mu fie mu mpanimfo na mu fie mu ni ntete na mu nim kasada ye ka kire nipa dia efie na mimi firim dia tete ye edina mampanyini kofo pon ye nipa beka bia oye komu no na ntete na abedu ne nananom so ye na de ye ntie yaso odene ye gimi edifie ni efiri wo so be ma bi o mbi osowa ye nkwase asem ye tra ho edi abroje disi gimi no mane nso wa ne enso wa ubedi dia tra kodi ba wo mi atem ko to aso ko soro kodi wo mu abedi wo matem ba mampanyini fie ho ne de udi wuda pagya fie mu a me ka kire wo ne dwam minu hia already asia emema gimi time me ga ntia wo nyini mmetuma ya ade ba akopani nyina akodam gura nya masem sa gimi no mane nka wo bu no wo na wote no a sevu sa gimi no e wo bu no wo no a wote no na anu mi hu picture bi me na nka ne mese mi yi me nkura bre picture me ba sere kwakwata na me hewa eno kura na me kura ma ye ni ye na me me fe chen wanim se free so kwase ate se wo aba fra MPP mu etimi kasa che omo matwa sa ato wo ama wo nam so bi na kura da na free fie metima di ne na wo wu kwa atem abra wunim se ona na asefo ne wo MPP na sefo ene wo abronye na MPP for party kese wei na wo kwase MPP ne kofo kura yi ne wo firi mambe lusu da bia eye kofo ne na sante sem ne kura mo MPP no se mampanyi firi apagya fiem no otumfo se etutu ne de hia no eno na amasa ado ne nne kura etimi ka komanhia fie se uye de ye do MPP eye no anete wo na wo aboa de do ndue bi te se waso wo so a chairman eme anya ne saa na wano nya ya nche kufo na nanu bi fira kuraze ye ne sa moa na ba omi ade makagents wo lusu oye de ya wo lusu said wa select ngwase afodi na chini de NDC fo be di yeso ache wo lusu
because ebeye dene ama NDC ni chama bi say obedi di Rollins atem ana obeka kasa bia nsem fata na abronye de enko na moye ma no a ni mu aye do to a certain level say wono akoya na no say roba no weitimi as a brebe first brebe for the pomade weitimi kikan kwase asem sa obada bay Canada Japan tam okotana na 2 ni ya de ahye wanim se ne ayi akoya na wo ye expose ni aye wo sa bi no wakeka nsem bia no wanya ne obedie enne wosi ugina ye sa wo abronye timitina wo yi so cassette am mpanyini gofo emma doctor panyini bi be cho se masa wo ko agire ye ya bo degree ye doctors no kura no ye bu panyini no a wahidi chairman ahayo bi afidie so metraso ana akoye te se menya mere dia mawo ye fieri ye nyimi wo me kan no kura kire efie na ye firim ye nyimi wo wujimi ye bebo me na me dike dikire ntokwa no wujimi awo ye bebo maka kire wanu tia mampanyi kufo bi ma ye bebo unzo bi abo amaka ye fie wujimi ye bebo maka kire opa ye hu case to ba bia me na maka metima momo firi bunu ho abebo ebunu ho koro na mu amoma bebo me nuanom salifu 11 for me metima soma amoma bebo maka na video ye so di akire jajimi no mumabusuam na mumu otitire bia ye de yebu nti jajimi no na ye politics ahun ba bia de beko medikin abo amane wo chama ne betu ani sunu wasua nyansa kwasia te sa aboa kwaku ko anim ne enko Lumba wa hitio abonye wajimi a ye bedam ne abo no me ka obefa na agoro kofo na nanom no wajimi fo wa akire a yajimi asia obi abedi mambanyina ono ne ba abaya Asante Regional Police Commander na de hie bebire kofo na me no gaza se ane na ye otumfo apaja hene Jimmy vo de se otimi gazette ya sa mampanyini we a o che ose munye ne amo betena akonya so age o Jimmy e bebo no maka kire no wo de onyimi Asem Mpe mu constitution amo de etete ko no me de anya bibi na mgaza ma me na wadidi me na temebo no ni nya ya nda MPP no mate agwa ku de tuwo mu shiaye ena okoka sa asem we nti sa no mo ye be kosoa na sa no mo ye akoso me no me dwe no ma bi hu a me ntiase anti na de bi asase we na me ka sa asem we se ebedu mre bi wan hwe ye a ohie ni bi je friend court ana friend ba bi a wo ma ede nti na me ka sa me da ni me tie sa program one Dr. Anane se wa wo nkrofo bi pania mo ma wu ese kwa kumemeti asese ya na se makacho obi se utratwen na obehu na ade ya chine se nipa no wawu ana maka asem ne trasa nti ye mefa menko ana ye beka ne se sabe Dr. Anane me ye case bi anti ana so na ye beka om di police sem ni jimi ni media sem no ni me o resa no ma bi he no ma we ya koso no minim saba we ya to aba MPP alusu pen ya to aba NDC alusu pen but saba we na ye to na break the 8 as one na ankoye sa no minim de enti MPP ye jama sabi abronye edi nani abo ne ho safo hene yes we ye kan obi be fra ka jo say sa na tie because of one afa na munka hu se de wo ye no se odo ba wo mi a o ha ba wo mi a muntie ne ye pa se odo ba wo mi a abronye o ha ba wo mi a de bia na no ye ho no soja esieso na kwese ukoto sanu ma esi umia so a kaza sanu ma so le free so o because na no ye ho no so si ye ni asofo dan kamulam so no di na tema obi aye din o se ko ye obi aye kom no e ko ye asa besusu minim MPP guru so mo ne memo wo abronye wait mi begina wo e di atama obi antimi kan che no enka wen kire no we wa kan wa free na no sa nipa we ya de ye che no na nipa bia sa ko gina ho e kuma no owia no wasan bedi sebe na sebe Kufuor President Kufuor anye bia no obetima wo abronye wabo bra chen o wodi chen etide be nkwa na aba na Dr. Anane be kan sema kire wiase obia ni wapa futu ho na minim position na mi se ntie musa se sabronye nye position bi na MPP for no amode amana e no ye ordinary president sanse ngo bet makeka
Ana yesi se military rule na afri ho. Nti na democracy nti yenyan ma de obi apa bi obi anka. To nyame se ayi friend say Lumba ye na me se me ko me go. Ah. Ba mi je na buna dem. Eti me de wagwe me de kakra meti makane se. Sa me de me one I President Kofu Asem no. Ba bia ye serious issue pa ne se waka asem bi. Se doctor na na wo nkrofo bi pa ne amawu. Ebia no evidence. Sa asem we se wo bi ene doctor na ne ye fan ya. Me doctor na onya mabusua. But I am proud to say why e penny bi pen. Timi hu na me de ani de ma no. Onya mabusua nyome wo fa nyam bibia. But mo wo fa no na mabusua ni no. Mo nkasa nkyira ne se na mo nka nkyira ne se allegation na ode ato so minim oda so e doctor. Eti se ho no kwa no oni ho ko na amanfo be ko no yale no amanfo suro. Eti die na wo ya fa ho na we ga na Asem court. Obi a wo din bia de ne court a dia ya ne so obo ase case no ya ne ya dia na onko na mpanifo bi akoye setting na ya pa chaw. Ba ni pa na wo pa chaw no onya dia wasesa. Abronya start se wo di atam nya no. Wo di atam na nsan obi anu otega na obeka se onte ye. Ede na akoso. Na nka we kwan se ben kamuko ba bi kwan kamusa ja na mane kasa. Na anu omo so omo no ma hwegu. Nti omo ko achopa ade achopa ko ma manfo. Na no ma na hwegu na san hyehyɛ. Ede na kosi oni kan Japan tam. Didi atam sa. Anso still mu ko ba bi a na ma san fa so o mesin ko kasa. Ede ntira ti nipa ba ko pe betra man kate ba ko. Asen nkate baduasa. MPP guru swamwo ni nipa mu woyi ti mu betra wo se ya ma bro nyai atrase adidi atam sa ade nani abono wo safo yire kyese ye chi na nyaye ye sa chi ne nso a na nkrofo bi asa akogina ho ye demonstration tia free for branye ene na eku ye no na sabin preduasa se wo so wo ye oto abura ana wo ye oyefun abura sabe oto na ye na bro ade a wo ye no ye besre me de me manyante ese so wo ba o mia camp na dawroma abronya kasa che na nye ya na woni odi wachi o e na o kasa ansem woyi eti ya ne ga na abato no manya very careful se wo kwaye fa so to ya ba ensem bi ye ni pahi eti be kokko de enkokko na ne nyina ntra o sa na ga na to ya ba o eti sa de we na abronya wote ne wo na ni aba no safo o ye ye ka obi wa MPP nyame patako obesa ka jese kwa ye kan ye NDC fo anya hwe o kwasia ayi jo anya hwe alangage kwa mbuni kwasia ketu ebi no nse mu luzui Ghana kwa mbuni kwasia party ni amienu anya MPP NDC ntise ye ka so wo ba ko a fa kwa ada maka anya hwe ye nkoko mbuta etimi de mpesa meka nyina ne se ye papa ba womia baby abro nya keka de ne nsam wo ko no ye keka furu ya kama dampan afa doctor na ne nso sa de we allegation we on taking it serious because some no can no thing say what man one man for pan bia mama wu doctor na we ja somewhere manaka na se sabe me mete na se me kware baba mete me ni wi na me koka sa asemu ya kefa me ngokot asemu a nipa na ya kakra no ni abre letter ye hia court asa no retract case no eti wei mu tra ho kwagu man fansia kwagu ye ba no watu aso ye ngoko mbuta so de mra sesi anafe Sompa Achadie 2025 Yabo Bible say Nyame Sompa pani say Biko Wunyanka Eni Ewisiamo Enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Nkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyame Ana Sompa 106.5 Accra Yakabomu Sebronye Ibema Enisia Eni Ekrafo Edidi Ayenko ayeti Ajisa Ubebwaye say ya nwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wa hyeda da wonsan ehia enye ntade dada na emom de betimi ya che amano ye mo fa meboa yen me fa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia abusuafo ya fa ye hunhyem na proposal prepare board ponkom ye nyankopon obeyiye wi Sompa Achadie ekunafo ene enyanka ne so wo beti teye sika fatu ahomatrofo isu 0598 5598 02 meet mu bi 0598 5598 02
2 edin wo fieta 1 media Alasa Blessed Foster Bronya Bosoni ni beboja trada na dia mode to ye no ye dia ma ekunafo yi mo a wo ye bi afie twem no e mo adanse die mo amuni Sompa achede 2025 yabo Wait a minute. This one too. Your friend Kwame. Wait, Kwame. Asem, the same Kwame again. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Just a second. Into all this tension, just to reintroduce that broke boy. Why would you deceive the family like this again? No, I understand the whole delay. Why wouldn't he be late? Obeying later. Even now, the way designer. My own mouth to reject it. This is my mouth. Kwame, my son. Now, tell me, how did this all happen? Mommy, simple Mr. Good luck and watch him. Easy girl. Or dial star 712 You picked the stick and entered his lucky 5-digit number. I'm his birthday. How romantic. And he followed the route, yes. And then boom, confirmation test. Quick, I'm feeling like Dial star 712 Choose your ticket. Enter your lucky number. Follow the prompt and let us handle the You see how they love you now? You are family. Before December, maybe release a motivation album. This promotion is regulated by the NLA on the Caritas platform. Oh, Jose. And then media semesio. Cannon Pano. That's Anna Michiana Warden. A drain I didn't Kingdom Gallic Peters. No benefit wine. Also got told you. Abrewa, smile, Mishuve. When take a crana, no Kingdom Gallic Peters. And in the cup, Kingdom Gallic Peters. In the capsule. Asembia. And then when I'm senior, company Kingdom Ginseng Power Capsules. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emeni tienya sunje free abrebia. Obebia o de kwa hawo. Edro ba kupa uhia ne tremendous capsules. Tremendous capsules. Esiesie wo ma wo ye obesima. Enro yi wo benya bi obebia e ton no bia. Kingdom Herbal. No challenger. Lawson beaters. Hey, Lawson beaters. Cheers to Lawson beaters. Pain. Delay big test. Delay big test. And they have no delay. The voice very sound. It is here Friday. In your delay, because I had 2 bottles and I pay.
Cohen, Mara, did you have a fear? Only my ass is no bacho, and San normally Pia, who blew on the capacity when young what it was a kidney by how, and to Miss Ropa, and Norman St. Peace are sending a wedding meet there, Kakreben wedded, no one is where to Nadia, stressed and now calling him, and a loan tear, and the nominous I impeded the Biawa. A minute and then will be the Bedam your Bobaco personafi, a pick a course, nafi, a quayanim. You cry be a drink a course on qua. Beranado at Danko Kufado, me am a buying, better wa bemono. Would the dance ye be far chama to me, Akutaman and all. By any Eka consul, yes, a chama, one can't move it more for 15 years. Yentin and another kind, near Manassas enough in your woman family. The Akota mine is not engaged in any illegal mining anywhere in Ghana as we speak. Further, the Ministry of Lands and Natural Resources has, through the agency of the Forestry Commission, with the assistance of the military, made the effort. What's a casa we need to mean jelly man penny? Hey, a jelly man penny straight. Casa we know, it to me jelly man penny straight. Said you're walking now, Casa we know, wait to make jelly man penny one. Casa we know, Nayana. When I say Ghana, no, said your much Ghana, I just a war gun in what I found when it's so now the cocoa jelly man penny. I'm a constitutional and mama penny is on finding cocoa. Dankwa Kufuado, Brano wa bemuno. Na ye kam mining galamsi wasu tu asiye no. Namze kutu jasi ya kunta mining ka huo mo ye galamsi ase illegal mining. Na mampanyi timbe jina simpi su di adansi ya de machama untumi and akunta mining se enye illegal mining. Omodie omumfa kwa bone su ndi tu agudie. Ena rasta yi kase wonima de koro em se ye nchima mpanyini nka pese de nanado mabe maama mabe hu no motwe bawumia friends sorry bawumia de wanya manen untumi wa abo so yi se ekobubo untumi pe o se ngetimi de nanado tum but wonima de koro se mampanyini de ada ye nche wo mana amra na se di omu wifo nkwa to heda she kakra e kirem se amra we yinya na ebetima che no nanzo ne ye kan se iniga man ye de teche no mampanyine tuma be defend eye akonta manen mi wise so sisi ade ye chire se akonta manen no sebe no mutunu kwambone so ama ene CEO of akonta manen akwa no dano abrantie no dano jisikani nyina de bere untumi se wono kura be dia dance ye de atia untumi nenso na ye mampanyina ye yi no etimagine dia dance ye de support untumi ye kasi ye bobo bebede de akire we no kura ye heda kwa ye nkum ye de beto nchen chama untumi ko court nsema accident nchen Daddy Lumba nephew and nephew no mso so koye eno so nsem so de danche anka ne nkomo pa ne de bere but ye mere no ache ni hia ne ye dikin ye die no ye makwan ne enu anom mra so kwagu ho o na wo ba de se wo court wo court chama untumi de se wo court yes anje ma court nye na why di baba ku mienu bi mo wura na fe ye nsole panyina ma ye kwan ne de na se ye nsole so na ye nkonko ye nim hello. Yes, sir. I only see me at that moment. Young Queen. That's a mechanical I burn it, and I burn it. So then, you're more kind on my position for the end. Hammy. Miss Jenna, on title, on my title. Mine will go home. You might do a little bit of I to be the idea. You're going to get the other. And yet, you're going to get on my title. I would me have a bonman. If you film would me about Bruno, if you and Vaquasi as a mamma or hopa, ye and so song was as would me about Bruno. Your Bruno near them could be okay, Sunny. Hello. Yea. Come up,
and them for Mazda when the water and the police and all. Or Motia Pocama. What's your body? Young Queen. They offer say, Gulas, Yaman, and what in them. It would was a few. I made in Pambo. I don't make a Rama and say, the more change or more change amount to me as one. And one where illegal man or Magano, the son that watch it. There was one for money. One chap for me, and over Yatia, and send for the one transfer. And one where I say, well, you need to watch Nassau, a young Guyano, a bazaar, no one need for enemy. We are still bullet. Yaman or wash it. Money Yamin Yaman. Yamin Shawan Supana on your case here. But when you hello. Hello. But so, maybe I could come with a super book. I am going to walk for. I born you. Was Jimmy Papa for the answer. Matanya some crying and can who are born you. You can share quite a quite so cool. Or Cassama, I think to quote me, Mamma, when we say, "Eh, the Castle Yakufu." What's your mamma? The voice of the people is the voice of the Lord. Hello. Hello. Yes. Good evening, sir. Young Queen Papa. Hello. Young committee. But young, a moment and a some Bia, Mitansia Moody Abaya Chum, some, yeah. Utimans Abain, or the chance to know you. Mutilas or some more coming in Abu, and friends, Mamma, what can say how a push up to Tony and them and the kind of Kabab. Uncle customer and me, a chum, take on my foot a best for a battle. One is some for on this way. Now, I told that the moon swoop by one of the because Mumma, young was up by 1 year money. I want you to be able to moon cup. I did tell the moon to this with you. What was your dear possible? Yeah. One is so. A riding young Poncha, hired you be a ginger to an Intinacasa minimum prison. BBN who had come. Yet that's what you want to me or court in jail. And I was as a dean or court. And evidence ni bia ba se nanso na ban wo so class no mo se nye iniga man ndie bi kura ndi sifu ba ye sisi no mbezo mi sisi no because nanado ka se enye iniga man na we mu so se iniga man sisi e no nti no court tu ka se twema ne de he mpamcho ye education wa sua de mfa political akoma ma oba make sense se e bia nanado ka ye no na nyampa na we mu pese o mu atwe ne ko wuram ko manasem kaka ne sa akra ne ente wase na aga se atwema de na ni banda so wo court na obi di bibia ba senso na ban ne se na ade na oye nye niga enti ukra ya o party member no se nka ya MPP ni se me no ka be ya education na se be ya allegation ne se ne se aban ne ka se nye illegal enti ndisifo no kura ata ne enti na o mo twe ne court ka nkom ayede na ase yem fada dan de na ye dada fro ko no amam de ni nkom mem bidi de bia wa we didn't come I am about Munti and I am by any model. Guy Diagro. Hello. Hello. My pon. I added why. Hello. Yes, madam. Good evening. Good evening, madam. Radio Dumboko. Who was so young? Number some room to me. Mine, no one is to Ghana. Why? On one, 2 minds need to Ghana. No one attends to Ebiana of a bit to be, but only dean into a bokora ent, dinner uncan. Why? It remember how. Nyamenjo ni bebiano and Kobia on young Gongoyan. You would in the abo. Nipa bebe de chef free Jim so charge ko jo fosidi no bi ebo me se me ye program a onwena memma so mempenze mu no ye adwuma na onwena memma so
nipa bebree hye mo kire konfa no kye but obi e ka wuntumi asem ofi se abusua bebree nti omo nko ana bebree ko but adentina lumba de ne ye ka nipa a wabɔ bra wodin na nasem ba head up pie bi okra ye ka ba wonte because me nso camera ngosi o mo so because omo need ni nti e ba ne sa na wonwena meka bi empede de bia okuruma happy birthday to Obrempon Joyce Educational Compress ena Oko School from your mom Laurentia of Buohu Sasa mama Laurentia of Buohu Sasa ena wode birthday chenchirechi ede mawo akodobe be 3-4 years mama se mo awodapa Obrempon awrade nhira ontere wahiem onye okese ma ne ma nkoto temfama na onsu ntimi meyeye pa nche wa wofombu because the obata bia bompa yen no ye dembesi anase ne ye behia kojeje wo goso otie dwumadi nyame nhia no me a me d4 sama na ye wo 9 kese wo goso ma hema ene goso ma hema onya no ba bi ko ne yire ne ma ne nyina me chia wo bia nyame pa buru nyabre mu Wofa meba ye nyina ya bedi ama na ye kama na ye de akaka ye nananom yakra mo ye behia azuka wo fi ha sanso na ye uska kura manne King Solomon ebo ya chiridom na accountant nso ewa ha ono so oboa na Kingsley sofo nso so wana DJ King so bo ma chiridom ne ye de dwumadi ni be sida se na obete nka yi na eba ye soli Sida Worship Center of Panyini wona agi adwa na me akoakoye no yakra mo da se